Ni bakuromba thirikari kwizana mpui kujukiria matagaria ja kiwatho baria baingirite nduji bwa ruguru na gutiga kariba Tharaka batena kinya ntanta ya ruji bo bwizite onde miuro yonthe yumite takathita thingithu ura na kinya thana ntu iria itigi itena kinya ntanta ya ruji akari nabo bari kurukira kinya mara gikinene ni wagi bobo bwa ruji. Paul Kabithe katutariri imuro wathanantu wa miro ntere cia Tharaka urankuru kigumbite kunyara ruje ugatiga kariba nterino cia Tharaka ya neitibe na kinyamara kinene choba wone muro uyu burokari wa umire tene wina mweri gwi mumo tukurithia mburi tukurithia ng'ombe lakini itikona bantu akunywa ni thima tugukura choba ndeka mutungi akangutairira agakinya gatie gintu gakugia ruje mbujiri agande netha ngitagira tukarangite matugikuraga ithima na gukura ithima guko na tukuri nyaroka muno nontu ria mang'oi makuja kunyuthi ithimani maria makaumaga already gutarwira kithimo kethe kununka inya kwaro kununka na mwana tikunyitwa ajiru inya miba uri omuro gwa ura thanantu thingithu kinya kathita kiutha tina uka mbere toro nyara ruji na kaugire gwotene karugorero na ruji ruya rwatwa kinya mieri iri rwirukabwa abuna nendire banegoro tiatuta tiogo na agakuma ri utiera tonaga ruji gwa mbura ya ura ya thira mieri iri rwirukabwa wora mwanka ende myanka ni pena negoro barugorere ruji nontu ba kurima na ruma toma bakajotandiria marimanti ana goro ya muro bakarima pembe bakajotandiria na ena batandia tukaruga na bina tutieroje anontu akariba nterino cia Tharaka nothi baingi baithagirwo bari arithi ba nyamu cia ndithia ataitie na muro yo tiaga mburi kwirite muro ni bota kana ng'ombe kana ng'oi nontu chionthire nyoro uyu kono tie banti kona ruji ndi kinyamara na kingi kinene kiri macukuru nterino cia Tharaka no arahoti ona tuikinya tukuthamba njero ntubura no gwati bonene kirukima bwa mwiri pathenia kwa narwana macukuru ende gwa gukwona no abu tie ruji nge no aruba ataga muro uyu bagakia matangini rwana rukanyinyaga ende kwe ruji no tie no gikari kia thirikari tukonera agikira ti aritwa ruji aritwa kinyiba kuthena kuthiba maragwa gukuma kaiga kamwa kuthiogu ikagitani wakubathereti thima bira thirikari akaunti ya Tharaka nithi yombire kwenja ntere ina bitoro baguna kagita gwa kariko ekere gatangi arauga ntu bakanywa ruje na utie ko no abura ka umira utie no ruje no rwantwe ende gwacho batuthima otu tukanywa ruje kuna mburi tuganire tiera twakunda ruje okuno akatangi kenjerwa guturagia ati togorokia karomio no muntu magatagira ruje rwa mbura nyomba ajire kira gatangi agwe kiuga agakaya na ruje anga imbo ndetete ruje aganga ruka anga njoke nge utie ruje tuona gatangi kare una ikatete tembuki mwathu na itoragia utie no mukamukura pe gatangi athioteria ruje na ike tonto barutite mbitwa kiri thirikari gutigiri baukutha kuthia na ramiro ino yombite kuingirua oro kinde ke tuchwire ke guo bai tukunyamara na karo utie gentu tugukura maigani kutheri kere manyanya na iguru na guna marigo no tie gentu twina kiona Aro TV tona me thibwera thirikari ne ya turugore roje tukunyamara tukuinya baitie gentu twina kio ga kukunda roje aga ona bia kora tore na mbingi tie roje twitindane ora ngai kwaga roje muntareja na kamutongi kamwa muroni agatinda kungarira nge tore komana twinda muroni tukanjiria gutairira na tio mitongi tio yorarua Irobwa kwa thirikari ikegua kiriro gia kariba nterino cia Tharaka ya naiti na nkuruki kuthina mbere na kurugurira miro ino kiripotera Waru TV kuma muroni wa Thanantu bitwa Paul Ogwa Kabithe kenda gutigira na baria baumite njaiti guchumba ni bagukara chukuru bate kwengirwa bisi aritwa na kinyari mu bachukuru ya Njia Boys High School ne bezete amwe na kubangania kigina kiria bakothaga bari bongwa kenda kurungamira aritwa baria bari na thina ya bisi na into bingi bya gitumi hakiaria munini wa mwarimu munene chukuru ne waugite bari gitaujo ne kenda kuritana aritwa bata ya kwigirwa bangi kiao na kinya kuthoma kweza na karia kanini bari na ko kire mtu uri no batu Nicholas Chabare na Nteto izi nkuruki kada hito mbete ku bari to currently baba ichukuru dai to suppose territoire 36
na kwina baingi nabo batubitheria shopping. Ni mutaratara gwotetheria ana babethagirwo ba cukuru batakwibumbira kuria abisi nontu bakwithirwo baumite mici itaena uwezo na ara ende kuringana na munini wa mwalimu munene cukuru ya Njia akuga okira atam ibethagirwo bana mutaratara wa kujuriria aritwa arimo wamwe na antu barabaruta ngwe cukuru eno wa kuotha mbecha gutigiri botetheria kigina giku kuonekana mekambere gake biele tukabwithia ka fundraising na mbechira tona tuka area ko ambasare alitoba bae batu ichumba na bangi no mukwe bae nya batena shopping ya last time ito mbeta ko raise 279,000 kumakira alimu na alitwa na twarira fees alitwa around that 2 pamwengirie komi bangi idhano kulingana na need na bangi shopping kwe onto chukuru ile mwe kwa kuna challenge primary ya last time twa na mulito ginyate ni nyiratu and we were able to about iratu na bangi bakabudura shopping kulingana na mwalimu Laibota ariuga baruthite etagarire nontu bakwithirwo ana baingi barabethagirwo beboge na batithagirwo bakiumba akuria bisi baingatagirwo bisi na bakorera muchi na ikyo nontu bakuona ibwega cukuru ekaruta kigina kikuki kathina mbere na kubatetheria to as a school to erakio support arito bano ntu arito baingi bauto support ina arito baume na ba perform boya kabisa nontu condition de mwenye yo support lazima withero ukimbi boya murito athikite na pia we perform boya kirasine na tukona arito baba mwetu batumira kinya fees bakaurira michi pamoja kabindika tukaitwa bachwa ndi turona antwana baba urira na uno tu itukwelewa condition ile chiro ke kaunti yetu thaine nya ndetu turona bomba kurira nao turoreri boya kinya turarimo na arito bangi turi ba support kenda bomba kuthoma Laibota akiora ya kinya cukuru chingi chibateri kuthiro ikibanga ne mitaratara no kwithiro ere cukuru uchiao ariuga kinya ibethagirwo baitetheria antu baba turirite kubena cukuru eno mona igitare kwari na ngaragu antu batirona abya kurea Njia batu kinya community kinya ri kurara mpara kwere moto alitoba fongo bya kurea tukatele community rira kwena cukuru ao nonto alitoba no to baritana kinya giving that kinya baikura ibabati kwenda baikura mtu pira na kidogo akario shana orongi koma cukuru ya Nthaka ya Njia Gembe Central Mbitan Class Chabari Nikumirite kurega kwereanwa kaunti ya Tharaka Nithi ntuku imwe nyuma ya mbunge ya kaunti gukurukia mpongeri ya mathabu ja thirikari niyo supplementary budget onde ya kariba marabo thurene ntuku ya narua kiri muchemanio jwa kuthurania maoni gutariria ni mbio yongwa baringienda kwithirwa bakithithirwa bakiaria na mwandiki wetu Wantito Kumantere ubaugite mendekithia jao ni bambe bathondekirwe barabara babanganirwe kithomo na bategerwe rwangi rwa ugima bwa mwiri Mate Mugambi na riboti tugo bomwe nyuma ya mbunge ya kaunti ya Tharaka Nithi gukurukia bajeti ya chiringi bilioni 5 na milioni 600. Will as many as those who are similar opinion say aye? Aye. Will as many as those who are contrary opinion say nay? Ene uge kiri gicigo mbunge kia maremu nthi bararauka obichini cia thirikari ya kaunti ya Tharaka Nithi kiri gikaro kia mwingi kana public participation kunenkanira mauge kana mendekithia maraba kwenda maomba kwithirwa makiraithirwa kiri bajeti enu mutunyomde tulejete anonto bwa public participation twebete ni ofisi ya His Excellency Governor Muthomi Njoki nonto bwa plan maunto ma mwaka wa 2023-2024 umde tulete twachogolia tule atulibama la sub county ni thirikari ya His Excellency bwana Governor Muthomi Njoki tweja ku participate maunto mala tukwenda kuluthirwa twi public bakiaraniria na ndiki bandeto nyuma ya gikaro gikubariuga barabara igintu kimwe kira bakwenda akiraithirwa no rito na nkinya bonene i thirikari ya kaunti ya Tharaka Nithi kiri bajeti eno tukwali mantu ma barabara togwa tukwenda barabara especially ya kuma Magutuni kwimana Kajiankali kumira Kale ithondekwe tukwali togwa barabara ya kuma Kale ikithije kauna Mutonga gakinya nala Tunyai
ikirwe lami bakiongera baugite urugeri bwana bakirachikia na charende ni ya cukuru cia kaunti ya Tharaka Nithi gintu kingi kira bakwenda kiomba kwithirwa gikiraithirua ubo ikumania na ndingwere gutamba ya kwithirwa kuri guntu mwanya mwanya kuri na yura na muno kiria na ba ECD tukuga barondekerwe feeding program ni twaina public participation iria ruthirwe kunde na mauntu mau monde twaririe muthenyo mde malejete twiza twi community gwikira kirore tariu guti sector ndegwe tatongwa kuma ya health education balabala tanyure muno ngukena muno ndegwe kithomo na kinya mashinani gikuririkanwa na njira nene kirikiria bararikiria na mantu nkuthoma riogo wikiribwa itakiri tuthoko twa kaunti ya Tharaka Nithi turatuturaga mwinduni na tigogu akibwa cukuru cio bundi na tigogu baraithirie nkinyore mikiri bajenti ino na sare nkuwa nkenete muno tukaithiriria ki allocations ya bura mbeca ciemba allocate ni allocate to na njira ya kwensure ati tukumba gutethia andu ge sector jionde ki aremi ki mathomo ke youth ke mauntu makonie sport and culture balabala zietu maskulu metu na antu ange ankenya muno ndukembethe niwe gutonya ke mauntu ma fisheries nkigwe yatengerwa kanyamu gakabatethia na kaba ukiririe kogu ni kuonania untu wathige guntu kunde wathike atumia barabetha gwa bakendia thokoni thoko zietu ikulaithiririrwa muno kiuria kenene igutwika bajenti ino irakurukirwe tare na ugeba mwingi nontu ugikarokirirudagwa muthenya we munthi kenda kunenkanira mauge mamukarua gicigo mbunge kia Mara kiripotera Wero TV kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Martin Mogambi. Nyuma ya kithurano kia arungamiri barimu gukurukira kiama kia NAT kurema kiumia kithiru na ndi munini wa mukaririgiti wa kiama kiu James Kainga ni arombete arimu patikende gutumirwa bobo ene antu bakai baria kuga moroto jwao ni kwiguna bobongwa au ariuga arimu bari na mathina za mainge tagwitithirwa nkathe gukara bakithama gwa gutina gitumi na mantu jangi kathumba jaria bakwenda jategerwa ni uria bakethura bakithura gutonya twanyene turia turio Dennis Mugendi na Nteto Nkuruki. Ari munini wa mukaririgiti wa kiama kia arimu kia NAT Muirigo Neyo Nyambene Kairi uria kuromba kuthurwa ta mwandiki munene mwarimu James Kainga mwambia aritariria ati kithurano kia arimu kiria kirari cukuru ni Anjia Special Turuba Igembe Central ni kirari na thiri indi thina yaretwa ni aruriti bamwe bakwoni bagushindwa na bona kuromba na gitio arimu bamenyere bagatumirwa yantu tabau kuingizania moroto jo munene juria bari na ju kithurano yetu kia kirareo Anjia Special School kianjiriria voya muno kirwamirie tena thina nontu aritani betu bethaira vai peaceful bethaira vai no kiri voya bate uthuku thina ni kieta voya mwankarira candidate bamwe bone yakaba ucindwa irio banjiririe baire outsiders baba watie kithurano so nteto ira ciakarikire oti aritani baretere ni outsiders otherwise aritani betu bethera very peaceful na inkubera ntuku ewe nge yatangaswa ve bature in large numbers peacefully venue getherero nikenda bakathithia the democratic right oroto juna juni gotigira maubatu jao tarimu ni jagutungatirwa ngerekano mantu jegie gwitithiro manderaka mishara ugima gotwika utonga na jangi ja maingi jegie uturo bwao bere buru ne ko injustice yakarikire arimu bara bathomere bathiria 2013 August kwe ya mwangarinde bataomba kupromote ora bange ba promote wa itari uri mbere that would be my first agenda whichever means to atumira to aritani bau bakwa promote ndio ya babange mbonto it was an injustice. The second one ne promotions actually okatara bo thirikari kwethia thai ere weta promotion nanga kwethia muntu headmaster and deputy kana senior teacher barabange na cukuru ite anisi akila obwanga mwarimu kwanirao so tukarea kuyanere ngetura ya kwa muntu mandaraka kuringana na itarera aritanite then gwe bakaritaya mukai bata promotwa ya ithatu nioni ewen yetu ite buima in fact ke
ukamama cibitari ni kuriaira mbiro indi outpatient yayo ni mbivu yange iko defend mwarimu tu agende estimate ya yange ya jumbura mwarimu yoto ma transfer ya una yote kambomba tekande ndi ya transfer mbati ukethia punitive na ro twa interview to kabanga na nteto inge nyinge ira mutomba kuthi. Dennis Mugendi, Weru TV, mushini o Maua, kaunti ya Meru. Mutongeria wa ngwataniro ya Azimio la Umoja Raila Odinga ni atongerete njuri yawe kukinya kauntini ya Kitui mathikone za mutano ngina wa Profesa Makau Wakere. Raila ni atumirite muchemanio jo munene jo kathithika ntuku ya rojo kienine kia Juvanji mushine jo Nairobi wakagita nande. Raila na agwati mbarubawe ibethirite bakimeneria uriti ngugi bwa thirikari ya Kenya Kwanza mono kuitia kwa goro ya uturo. Hiyo ni kama mzaha wanafanya namna hiyo. Ukiangalia baraza ya mawaziri wameweka wakamba wawili, Waluhya si wawili, Mjaluo moja, Pwani wawili, kulikuwa kabila moja watu watano, wengine watu 9. Yani kwa baraza ya mawaziri ya watu 24, 14 natoka kwa kabila mbili peke yake. Ukienda kwa upande ile ya permanent secretaries ambayo inaitwa principal secretaries 51 kabila moja tu ya rais ni watu 13, wengine 13. 26 ni kabila mbili. Kabila nyingine ambayo inabaki wanagawa ile ambayo imebaki pale, na kabila unakuta kama Kisii hata mmoja hawateui. Wanasema kwamba nyinyi hamkutupiga sisi kura, nyinyi mtakaa kando kwanza. Sasa jamaa wanataka kugawanya nchi yetu kwa msingi ya ubaguzi. Manake vile jamaa mwingine amesema kila Mkenya anatoa ushuru. Nyinyi ndio mko na nguvu kikatiba. Mwananchi ndiye koti ya mwisho. Hata mahakama ya Kenya ushukani inachukua kutoka kwa mwananchi. Bunge la Kenya ushukani linachukua kutoka kwenu. Na hata rais na baraza la mawaziri ushukani linachukua kutoka kwenu. Na nikisema rais simanishi nani, yule rais natambua ni Raila Amolo Odinga. Mtu mwingine asifikirie ni yeye nilikuwa naelezea. Sasa nataka kusema wananchi ndio wako na mamlaka ya kuondoa mtu akishindwa na kazi. You are the final authority. Tulienda mahakamani, hatukupata haki. Hatukupata haki kwa Chebukati. Haturudi kwao tena, tuko kwa wananchi, tuko mikononi mwenu, na haki tunatafuta si yetu kibinafsi, haki ni yenu. Wewe ndio unanyimwa chakula, sababu bei ikiwa juu na mfuko hauna pesa ya kutosha, wewe na watoto ndio mtalala njaa. Baba, when we were campaigning, you know very well, we joined hands with our sister, the former governor of Kitui, Charity. Akatembea na sisi. Lakini sasa, as we speak today, it's a big shame that Baba, you are here and Charity is not here. It's a big shame Baba, that huyu Charity sasa ndiye anapigia watu simu hapa Kitui, Machakos, Makueni, anataka kupeleka watu kwa Ruto. It's a shame. It's a big shame. Na sisi tunasema sisi Baba tutasimama imara na wewe. Kana vitu mwanzia tende. Nkatho cha mwanya yogwo gwatakanya gaku na kwithirwo gwatanirite na bautu kirente chetu cheruthemo tuchemanie thitha tuna nusu nkumenyithie nteto iji na ingi nkuruki. Peter Morin Kinya munene twa mathithio Purity Richard.